الإيمان ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. من يا إسلامي وبتك بك نجي هوك بكمي يا كريستو فانو مي امباكي سي سواك بك هيتو بني دان ويو ake islamie ho ni gbeke ni joshi kenklen na ni de chele moba tamo beni ameden chameke am bible mi akeshi no mo keje la akeshi hani kaneba ni kaneba eshi dani kaneba ba mi ni yo dun ni yo gbeke den che dani ba na kanie le den che ho dun mi nka fo le keke ba e ba na kanie eshi di kanie ni dun ni chon ye kenklen na ni kaneba wabote ho gbeke mi mene ya islamie the 25th Beke 25th of Safar Eshiji abote Muharram na agbe kenklem nyonu wo yo Islam na abote nyoni ji enyomi ni di Safar ni mene aya 25th of Safar eji Safar nyoni ji enyo ya Islam ye ena gbe nyonma enyoke enumu afi huwa kajabini bala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam eke sahaba ameshi Makkah kate Madina amena afia pe o ha edwe ke edwe afia pe o ha edwe ke nyomai edwe 1440 years kajabeni bala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ika sahaba amashi Makkah kati Madina aw mena wake shi the 25th of Safar 1440 years hijriya ya Kristo fo kalenda mi mene 2nd November 2018 wabacha oni kasemo no mene ba fe ni kasemo gbin neje pa nyono pa ene huno neje the ninth lesson ya wolone na tola keshi usul الثلاثه الاصول الثلاثه للشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب nungo hijole hale wanchano ke heni malan ke akeshi be ni malan chi nungo adebo ni bi ni nungo ebo feta ni malan ke ابن كثير رحمه الله تعالى يا تفسير ناتو لك تفسير القرآن العظيم نمي للاكشي تفسير ابن كثير كاكشي الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة إكاموني ابن وين باو كشيكون باو كمي نفيانو نيو ميني كبمادي ساي كنفياني بمادي ساي يو كأمي نفيانو moni boneke maje ni bi ne leji moni isa ake ajale meneji jamo kenkle tombeni wacho shibe ko ne homo e ake ka ke jamo mena ake janyo mini jinna chan ke janyo mo ekule fe sala wana salat pa ke no peji nyumbo jamo ka ke nyumbo jamo no ji huwa ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة سما نيمه وان وجومه بابي ene because mo kuna mileke mala akenye ba fi owazi ye gbe masalachi every Friday ninke point of correction je wazi wo afi mo fi on e bo to yake wazi e mo de denche eton ehi je mi eton because kinklen wo denche wo yake shi ni kasemo wa kase ni won wo jawolu ni wo ka kase ni wo ko obana mala Isaac yewolo mala Idris mala Ladan mala Sheikh Abdul Malik ayewolo ni kasemoni o no ani ke wo she terminologies ko mamie wo fi definition wo keke akejamo huwa ismun jami'un yemo ko na bole poni li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu liken konno ko fe no ko ni nyumbo sumu ni nyumbo ya hemishe nyumbo kafe balo kafe ke ofi na kan no akwa shi nyumbo jamoni waje sole mpesi sole mo gbeyi zakat gbeyi zikr gbeyi siyam gbeyi
wie mo papa gbe yi nga wo gbe yi wie mo fe wie ma lo nu tumo fe nu tumo na papa ni wo ka fe gbalo ka fe ene atola akesi al ibada noni je ni wo ka gbalo hun ka fe ko fe no le bodenche onu tumo no fe ni to example mo ko ba teshi manke e ka fe la ilaha illallah 1000 kabila ke nyumbo ni ko fe la ilaha illallah 1000 e ga dabi shewu ko ni ke ale ene bo ko shewu nya nu tumo ni nyumbo je ibada ni je nyumbo jama nyumbo le ko ibin kaji la ilaha illallah ko aga la ilaha illallah woni foni ben nyumbo jama huwe ben nyumbo gbe praise the lord be je foni hallelujah be je foni sika kristo fo nyon fe e ko nyumbo egu wa shi je no che nyumbo gbe je no je nyumbo tawo si ani beni ocho egbe ke he no ocho egbe ke biami no ocho egbe le coffee example Solomon fajr Solomon ni mo ni ka office sika mo ko teshi bia ne shinu wota ne ke wo ba fangbe wo ba so de fajr ne ke bia ne mi ni wontawo ni wotawo mi ne wo biami na ke fi fajr je na ke fi fajr je na kan biami ke fi fajr wo ni wotawo so nyala ka wonu shilo wo ka ke nyungo jamo je ni bo ba ko nu tumo ko kafon bo no ni o tu ya biami ni je nyungo ke ofi. What about courtesy manke ni je okay mi fe la ilaha illallah 1000 si bodin te no te si manke asa so bodin to ke la ilaha illallah la ilaha nyungo sumo mi ne wo on ha ko e number nyungo den te ke wo fe dhikru baba wadhkurullaha dhikran kathira waje nyungo e baba o si biami no bo ho e number ka gba ke namo ke habu ene o ko na me gba lo te baba o ke bo ahin tasbih ko ne kele mala wallahi nyungo sumo jemi ke nyumbo sumo nyumbo denche ka ke sumo baro ni ke nyumbo sumo man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun mo fiya de ba tunu chumo na ka nu chumo je nyumbo nweje je gbalo nweje na ka nu chumo ke si abie no na meko o energy ibada no nyumbo ka afi no ni gbalo ka afi ni nyumbo na ehimishe nyumbo ye ehimishe ke sumo no na tola ke ibada ni mala ke ibada je ko na nyumbo fa wa ke wo fi jamo ko nyumbo fa wa ke jale ekoji wa anwa al ibadati allati amara Allah biha misl ekoji al islam nujun wo yue last 2 weeks al islam no wa wiaka be pie ka ke asima fe islamé noni me jomo banoji bia na ebon jalabia wo ebon masalachia ebon jalabia wo ebon masalachi alo yen tezbi ka ke me na fe islam no ba tun ka ke islamé mini jino ni islam because na ke islamé ni mala ke al iman ho ni mo fa wa ke jamon wo ke jale ne ke bia ne jen wo she last week wo nya wa ya hin etun wo ke ka ke emo ke eli wo bia ke ana hemo ke eli alo ana hemo ke eli mala dan belemo al wajiz en wo ka se mena inshallah wonto akwesho no ni ji ka ke imani e mini ji imani to be ni we last week nke masalachi be ni wo so le masalachi be go na ta ko mintas around 2005 2004 2006 je mena ta masalachi e mi rough ni course o le lo hin edi kwa na ke be obe imani o pade ko ne ba bon so e ba so le ne ga hin machine be ni wa ko e ma se mi nu nru ye ma se nne no niji asumage te suju den enye ne ga so hin bona fe ne enye edi me ke fe na ga de enye edi awa ga shi ko me ne mo ga eli papa o me na ke no je mo ga eli shi wa kan le shu ake ka ke he mo ga eli e me ne je he mo ga eli mana ke fal iman ka ke he mo ga eli ne woni wako je no wo kan yo je no wo ene just what fi bona fe wo ke gblene al wajiz في عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة كوكو بونابو كان كو هيمو كيلي النبي محمد صلى الله عليه وسلم إك الصحابة من جيام هيمو كيلي كاك أهل السنة أما صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والجماعة منه نعم باينه أما سي ينوني أما باتوم يبقى في مم كاك أهل السنة والجماعة جي كوني يهيكو نمك ما كوي يقولنا أهل السنة منين مجي منا أتوم بونك ونيونا كان بينو bongo fata mini o fata ahli sunna wal jamaa akamini ji amemo kaili bona fe ni muslime eke akolo hemo kaili kuma ke shueno tomo tijaniya tomo shi'iyya tomo
ahmadiyya ene me fenya ka ni nyumo lego nyumo tu ahmad tijani ke ba hawo wallahi billahi alazim ko ga tijani apu eshe nyumo ba ga madinuka mini jo adini no ke tijani ya wuta awusa no ke lami o ba atuko tijani ke ba ko onu ni nyumo ke inna dina inda allahi الإسلام. هل قال الله التجانية؟ لا. الشيعية؟ لا. الأحمدية؟ لا. الإسلام. نمبر كبار التجانية لو شيعة لو أحمدية. إيه الإسلام. من جي الإسلام نواتش وجه كه نجي نونا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كبا. كاك من النبي كبا وباك إسلام. من جي إسلام نونا النبي كبا. من جي النبي كبا. إسلام ومن جي إسلام سنة من جي سنة الإسلام لك أجيب الإمام البربهاري إكاية ولنا تلاك شيء شره السنة وكا النبي محمد صلى الله عليه وسلم إكا الصحابة نجي أهل السنة والجماعة من جي أمهم كيلي نمالا كايشي أبا إيمانه من أتلاك إيمانك الإيمان اعتقاد نكونو في أو أتريمي وقول نباجك وكجا أولي لأنه وعمل ني أكباتوني يزيد بطاعة نكاهم كيلي إياموي كنيمو تويبو كأوبو نيمو توي أوبو وازي توي أوبو نكاسمو توي نوكتشون نوكبو نيمو توي أويمو كيلي ياموي وينقص بالمعصية نكا أوبو نيمو توي هو نكاهم كيلي إنوبو tobedi imam al-Auza'i blema bia imam Ahmad bin Hanbal e obi akwani ameka ka shi emo ka ile ya nwe no gbo no ka emo ka ile no gbo ne ka fe modin emo ka ile no gbo ahun to de sana ka hwe no ko ya tuye mi mo ko imam nya ta ka so le mo ka zakat ka siam fe pa fe mu e hwe no ko ye mi ni malan ke faman ata bi jami'iha mo fiamo ne ka fia ke baba no na che fe baba hemo ka eli atwimi no fie wo twimi ni lile ba yehuda se gbomotu e ba tu he ni e mo fia mo no ke eneme baba faqad iktamala imanuhu hemo ka eli yemu waman ata bithnaini mo fia mo ne ke eteno ba lam yusah imanuhu hemo ka eli yekwemu ke ofenyo esije ohio ya ke nyumo ye balo muhammad nyumo balo ni ohio ya ke sole mo nyumo ke wo sole olile hu yo shokatuni osole oyo akazumi ye shofe azumi ni eji triele lila hu yo shofe obe imani o imani eye kwemu ni wasa wa imani ke hawo malan kali anna al a'mala indahum because ke nutumo ye baloke sahaba amengo juz'un min al iman efata imani onuchumo efata imani nwani wabila asageshi ani anamoko imani lo wake naam ana imani kemene ye imani anake ye imani mina ke na imani enuchumo ne chuno ake na ke ye imani simini jinoni ana nona ana jinyongbo hewa fi osolemone nona ana no ka hia nyongbo shabana chemu kwa ke mu'min jimene to be na bana chemu kwa ke mene waliyuni kaga wali ya galaga me jomo wali ke mo jomete mo ko ne fira woni ne ye tesbi ko agbogo ne woni ne kemba alo aka wali ya lana ana wali no na benimo soli o ne yazumi o la me ne nyumbo nyanyo ni sinno ne efio ani nyumbo he woni alo je nyumbo wonu ana no di niya no ana mo niya nyumbo walo je nyumbo wo wana he mo ka eli o ka mo ko sole na bile ne keshi be mo ka eli le je ataleni aga Islam be Islam yo ke Islam ele mo gele to matale ana o paso le wona yo ge mo gele di atale ni ana atale ni faini wena ke be ni me bi fi ame wazi aga mo gele le di atale ni be je akida muslim akida yo ke Islam akida la na mo gele bilo ba paso le mo ne ke aye gbe na ko acho be imani o imani eta bilo o fi azumi be jo fi azumi na ko acho o imani eta bina bana ke o fezi na onuda abanya ke sho iman de ta sha chebu kafiri islam ke mo gonton ngbo no achele kafiri da mo efe kufur denche na banya ke shi me efe kufur alo kafiri ni sika mo nton anya ka she be iman sha chele kafiri malaka wal iman
biduni amalin la yusah wala yujzi hemo kayeli ninu tumo bamiye ke ohioyo no katuni yakani ya nyumbonye veni yakani ya nyumbonye nyumbo sumo oya hemo kayela ga sana afi ne ke shoga tuni mala kene nyumbo so na agbene ho nyumbo wo he nyumo aka ba ye hemo kayeli e sheka tuni nyumbo sumo nyumbo wo he nyumo واجمع على هذا القول ائمتهم فقالوا يمونه نيل لو ابوانا يا يمونه مكواك امك لا ايمان الا بالعمل هemo kayeli be ja akantuni onyoko hemo kayeli ja na aka akantuni wa ene mokonyeke e ba fi ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah shana ale ne soli ana ale ne fi azumi be hemo kayeli ye ko e munjino ohemo kayeli yakani jaw katuni wala qawlun wala amalun illa biliya nakano yemo kanutumo no hu yakani yanyumbonye ja oyeni yaye eshidika sakelo basoli sakelo moni eleni ni mineyo achele iman minu eleni ni mineyo because noni hanu tumo yemo hemo kayeli ni yo twimi kanutumo yemo kanutumo kagbene keniya o yemo kanutumo no hu ebamin ja niya gbeyi wala qawlun wala amalun wala niya etene fe hu yakani ya nyumbonye hemo kayeli kanutumo alo yemo keniya fe nyumbo sumo fe illa bi muwafaqati sunnah jafia ke gbalo muhammad sallallahu alaihi wasallam ni fe mo ete pepe ene yoni me pie sumo na menu because no jinu tumo ne wa fefe ake no fa no ba fe jagbalo muhammad sallallahu alaihi wasallam bene fe le jo fe le na kan kan ga ona gbalo muhammad say him doni wallahi kafiri jibo original one because no hani kristo fonyo fe kafiri ka we ne he gbalo muhammad sallallahu alaihi wasallam he yake le jina gbalo ne ba nyese bo wona bo nka ke gbalo muhammad onu tumo e bemi jo nyese ake sunna ka je sunna tabe inna lillahi wa inna ilaihi rajiun naam nakajibe ne yole no fia no je be fia no tumo yo fo e ha ye gbama de sanye ni je gbalo muhammad sallallahu alaihi wasallam no ni be conclude ni je islam wa ke shi oye mo kayeli ko no tumo ko yin to fia ke e fe ke yaka ne wonu tumo fe yaka ni enyumbo yin ja pepe be ni gbalo muhammad sallallahu alaihi wasallam e fele ke o bale gbalo muhammad sallallahu alaihi wasallam no fe mo no o ya to ye gbe no enyumbo le aka adesan tology bo keke ko e sheki sika sibe amino te shinondo o ke gbalo muhammad no fun afan ni bo ya fo no keke e no ni wo ka ke se ko ko den che te shi ne len te fo zikri ke he min fe zikri 100 alo min fe 1000 alo min fe 500 ne fo no ma ke he ni je gbalo muhammad sallallahu alaihi wasallam alo je nu mo ke hale no ne fi o yakani monika shi ne ewo alo e gbasani jelen sane po ye jo mo file jelen monita ne gba jelen sane wa ku fo do min di new policy ne keba chale o bridge ke ni bi ona e gba jelen sane e hi profo menate mo ne etesi mangane ga fe la ilaha illallah 1000 je nyumba ni chule mene e gbonyumba tuwe o ama fe ne fan ona ke ke ramadan wallahi be osuwe na kan wakame ke kenkle je wazi wo fio ni chomo hu e ka chomo ase weda onusho tuyo ba na ka onusho ba na tuna ba gbala mbe chomo bu ka to science ni na awe wo mi la den tana ona tu onyo be no go be no ba fe o be no wo fio wazi ni nye bo allah akbar allah ne ngonye na ne e ba she go wata wa yakoi ne ya no ya ngonye na ya kai suma wazi mo shi na ka wiemo na ewie o ama wie nungro ona keke fe ke sha azumi asolio 13 raka lo 11 raka asham keke ka to 12 akusaba last 10 days aga ba fe tahajjud na kan se kun na kun ke ba no anyumbo tuwe na bagbo je nyumbo jaboni inna lillahi wa kana lailatul qadr bami je no ncho o ga tahajjud bami je no ncho nana aisha radiyallahu ta'ala anha ya sahih bukhari min aisha kake shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wada ya ramadan ni alo je ramadan ni egbeke solemo kake egbeke solemo after aisha
a whole raka nungma ke kobe 11 raka anabi ho 11 raka ne bia ne asole 13 raka na kusa atina be ko alo asole 11 raka alo 12 na sa be ko rematch na ba ngumla 10 alo ni ne 13 ngegbe enya 26 inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ngbo sumo noni ji bene yo le ji ida ke like last 10 days ke asole na kan noni asole after a share tan ka te si agbena ko en ibada conclo fe mo ibada je sole mo pe ko te si man ke kan mo Quran fe mo zikri fe mo do conclo o ida ke ka fe no eta agbena ke afe witr den che na se mi boden che ko te si yo tumi o ba nyo fe raka enyo mine wo anabi nin ke wa nyo fe raka enyo hadith ya sahih bukhari ka sahih muslim imam al-maqdisi report ya umdatul ahkam si akenye ba fe jama e konye kenye fe 10 alo 11 alo 30 raka no ni mo sumo buga mine wo je na kajibi ni balo muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaba men shi o da ka so le na kan imam no ko te shan yawo inshallah ka se e she sahure man kan ye te shindo mula ni e wo yi o ye jomo se mo ne ba panish e ke je 12 ke asi 3 o'clock do 3:30 e be sele ye nyumo yin billahi alazim je nyumo ni tule alo ka so le she ta mo fi amo ya shia ke ka ta 12 aba ka ba so le na kan raka ni bene yo le hunji age na so le she ta wo so le 6 raka ko ni wo ba so le 5 raka ne fi 11 afi na ko je so ba gbena shitan pe na attach na joy after 4 raka ka attach ka joy fi o ka cha no o ene nyumo to egbele ni ona ge ni yo mo fe wa ge ona o to to ge ibada fe no wo fe be mi ona me yo mo je so ona ge o le lo fe bi ami no ba sa yo twi mi no ba sa yo no tumo mi pe ni mo ka chi yubaddilu lakum sayiatikum hasanat ni bi no fe ni tomo ni no le ka nyumo e ha bo jomo ye mi etun le jomo mo ke ha bo tomo ni ko e mo be ka fe le jomo sika yo ni se mi still o twi wa ye mi ka nyumo ke e mebo ida ka bo jamo na lo le jamo ni e mebo na kano wa masala ce dana baje ramadan ne je no wakane ha me qiyam ramadan binasol na kan sole mo ha no wakane ake anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kanye te shenya manye fe sevi raka alo 5 alo 3 alo 1 anabi afi o she ho 11 wakane aka anabi ho 11 ne no etu ake da na afi 11 no wakane hadith na anabi kanye manye fe 7 ni manye fe 5 ni manye fe 3 ni manye fe 1 ona ga 1 ba o ke nam wo masala chi ne mene ba nya bala ko ba fe 11 wo ba fe 9 wo se wo ba fe 7 wo se wo ba fe 5 wo se wo ba fe 3 be ko ba fe 1 ka ke namo ke wo fe namo ba ke wo fe anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam je shehu ibrahim anyas je shehu tijani mena me kobolo ni niggas ni criminals ni kama tu evide criminals ni kenyu masu nka me denja me wolo baba be ka wo sheje nka jawahirul maani shehu ahmad tijani lente qur'an nka baba ma kan homo wolo ni kama tu evide balo muhammad sallallahu alaihi wasallam le peji gbo ma de san mo fi oni ba yin ese le ngbo ma de san mo fi oni ba yi gbeni je le gbeni ya ka bi ni le peji gbo mo ni nyumbotu ko yin ese o chon gbo mo o ona ke wo ye ko ke na ko fi balo muhammad ni ko fi wallahi nyumo quantity e hin ale raka pi no wa fi e hin anyugo ke o fi enyo pe alo ko me pe no fi lo jogba no jinu nyumo sumo ona ke la ilaha illallah to fi 1000 mene natui ke 5 word natui no so tui no ke lo jogba la ilaha illallah la ilaha no boden to no tui e ha ke tui e ke bonke no ke lo jogba ka ho e no ma ke mo ka shi bi ni ba to e ife no ba ka o ya 1000 of it la ilaha illallah 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 ene no ko de je la ilaha illallah ko o ge la ilaha illallah la ilaha no ko dabi kenya dabi kenya dabi no ko ugo ge la dabi ila kenya la dabi la ya arabic meditation dabi ila kenya la dabi la ila la
dabi kenya dabi no nyina wona no jade nyumo gbe no cho emi o nyumo quantity e hia le quality na e hia nyumo o bi nyumo ne sa hawo ona kan o masala te ka wote shin ke she ramadan qiyam ramadan wonya wasolo one rakat pata ni wasolo wasolo ta ke masala ti ni yo no amba so la 30 rakat no wo one rakat bi was a mashallah ahibs Quran kan de ken soli je church Quran ona ga obi ene teshi bi ene megwan church Quran ami church yasin ke rahman ke muluk bona be kana yala ma kan yasin ke rahman ke muluk yala bi no ke 40 days adua yawa wono je naka ahibs Quran mashallah wakado mo shi akan Quran ona ka akan Quran odi na tawo oke 3 raka ofe nyumbo sumo siken afe na kan 11 raka ka kusa baba fe no nyu wato egbele nyuma san hawo ya hemo ka ile amenu wa kashi imani wato no ni imani o waya no mala o lo ni naam wal ihsan ka pepe fe mo mingi ihsan abi balo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka mingi pepe fe mo no wa pepe nyumbo yen gbalo kashi jibril ji moni bile le ka ta'bud Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka heno ba shay ko no janyo ngoto mo wonale nam ana anyo mo ka hingba ne ke je nemi shi wasana ibila meni ji heli lo ame ba na nyomo ka me hingba ne ke wasana ibile no nyungo den cheke ya Qur'an e mi wakashi wujuhun yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira numa ka hie ni ba pele ye wasana agbegbele no kenkwe amenuncho ne ke hie ne ba na nyume wasana agbegbele no shibia na ka na anyugo mo ko fiam ko no ba na ga she na nyumo ye bia ne amale folo ni shetan ji mo ni ke dwe mo nhwe balo ke ba da nyumo to mo no ni onale nam no ne ke tamo because ona anyugo eja ke onale le inabo ono ba da nyumo to mo o afa no ko ke nyumo na me o ya nu dan no ke na wo bia ne ke nyumo domo yin ne ke na nyumo domo yin ne ke alo na nyumo na hin man no ne ke minton no lo ke o shana kan level la ka shi o she ihsan auto muhsin ene hu nyumo jamo ni mo ke jale ni wa minhu ad-du'a ka du'a fi mo ni o ba che nyumo ene nyumo ni ke wo fe du'a nyumo ni ke wo chele aya me ko me ka nyumbo chemo ko ba fe du'a e shafe mo ni akami ni wa me ke o to o chon nyumba ke eleno ni gbona bo ya ke le dan ka ke nyumbo ka ke nyumbo jawo no ni ngbo ke wo fe no nyumbo jawo ni nyumbo ka ke shi ud'uni astajibu lakum nyacha mi ni maheli anye no o nyumbo ke wo chele o ba chele wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah subhanahu wa ta'ala ke bala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam keti inyo dien babibu akesi nangba miyo numa ke mo amake numo den te je amena nyemeni nya bi osane numo den te ka amenwe direct numo ka shi inni qarib fa inni qarib numo benkenye ujibu da'wata da'i idha da'an imbo chelo to e kaji chelo o chemi o shiji numo bia ne numo ka shi ebo to e kaji wo chele o addu'a ibada ni numo baloni ke addu'a ul ibada addu'a fe mo no nyungo jamoni to the same way Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke oko onga de joli ke oke onga na bole po denche ibada ni nyungo jamoni e ka wa fi bud'i ahadikum sadaqa je nyungo jamoni pope se efetumo ha sadaka koko nganwo je joli je mo no fe go eni je mo no awole ho na hebo ni ne julo shika alo julo dan mono fe ni mono pe sadaki je mono ke le fe ete na he le fe amashi siafi ko gbala ka bashi bia ne ka bi wo ga benke ni fe mo ete lo je la chon mono fe ni onga
no de che minini ibadani o addu'a no ba che nyumo ibadani mala o ke to be ni mala yo na gbe ke ne ke ni bi na fe ke o ke ha mo konklo ni je nyumo ni o ya che no konklo ni je nyumo ni mala nke agachi fa huwa mushrikun kafirun mene kafirini beta che ne no juno ni na jala bi ne a che jinni kaga na asirini pala asiri che mo won jamo kwete pleni kaga mene malam boka ni abe malam boka ni wonche ni je malam ni je ni le loni alo ko ni bi ami mene aga mene jinni snake tu ne muslims ni wallahi e ko na ga malam ko sani ba mi so ne ni won wi nge wallahi mene sekelo o ate no conclude ni mbose na ka masala ti ko no we mbeniana padi ko she pepe fon shikon ya suratul yasin mi no wana ka kemoko aka ne yasin 41 she ye seke mala wallahi je yasin 41 aka ne yasin 41 yasin ye mo seke yasin aga ye mo seke ni mo pleke qur'an she no ko yewo be fewro aga ka aka ne qur'an shaka gbemoko alo aga ye mo ko seke to be ninke ken ma so wo she sare mu batar na kan bi fe waji ameduna ko gasho bi ne inshallah no na ke ken klenge be enje na yo mu nke shi no no protect or page nyungo jamo no islam ke sunna no ne so fe wo ke lentwa no ni last week say wo ye no fe ani je islam na to na ke ba islam me wo ke na kan no ntwa wo ke ka me ni moko konklo ba ke bo esa ga sidik me ke ne ke wo de nche wo ke na kan ni ntwa no what ga adangbe muslim mission jo mini na kan pe na afi ga wo ke what mini nche ga ma me imam ze go mayin nke bia na nya ba fata wo target en wo ga to nya ba fata na ke no nya afi je aga be dagomba bia ka aja to ka aja lolie me manche na me go wa wo ko wa nwe badin afini ke mini no wa wo ko juloi to enya ba pele we na develop ke ni ko kwanya te nyempele to ga tondi mingi tondi wone wonye bagbala musin sami na get ga adangbe ko me no ke dagomba ko me no ke mosi me no ke kotokoli ene wona tubalo muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kara wa wonja o yo o ka wata tijaniya wa kala fi dugudugu wa ka fafa shia dugudugu wa ka fafa mo go benu o so legbe mo ni ko pe ne ko fe mi ni o te court abiko non wo yo chi je o ge no go benu wa fe mo go ne nu aga suma ganjo di mi jende ni enjewi nge gboto de ganjo page mi teshin yo di mi egule bo ogbe adults man no yi tema bi ni nyeba jiteshi lenshi bi egule ogbe adults man no egbo jinye nyeba wo lele sisi ni wa nya egwu agenye wo gbene nyonya anya wo ma bejo egule bo ne ke kule egoje go be teshin yo de jeji mi agba wo jonya blaje wo joji mi ona bia no go be no wa fi ye wo o ke no wa jin koko afi na asiri hu na ga asiri nyego sihir no ga asiri wallahi boden cho ba yo yawi o wa tesi pe ko ba we so time no ndi enyo hu e jinni no ba tun e ko ko e ba ni ke boden je ba yibo seke jinni no ba tun e boden je ke ba yibo seke wo ka gbo ina obe mumu no ko no ba fi ko he ba no ke yo me no wa mo lo ba jile ko tan e ko me wo ba mo wo ba jibo wo e fa fe bu kaka ko yin wa mo ba jibo wo no fe no ba che islam pen wo protect o ke gbalo muhammad sallallahu alaihi wasallam because mala wallahi bina me fe teshi islam ho na ami ani sekelo efe ba botemi ko mo na wo le bia ne te bia no masala chine wonche ne am jole imam ke mala wonche kpanaku bia ne le chon ga mo fio ne so mo le na efio no waka nka me masala chi e to last 3 weeks jo no go e ami aja me hia ogbe ke ko ni nkase ni nke ko e na ka abaje se fo kenye ntu o me kwenye ke twa me pin shele wi e masala chi e mi me pin nudan abo adoma nye ka me atwa mini wonye ji onye hie ke wo meni pe ni nkase ni abo sa nye because nye like meni kase yo ni the students are the future man fe ma meni nkase ni ameji ma amehingbe nye ji ogbe nye ka me twa wo ke se fu kota mo ko hi wo ba fo ba to hi ko ji etu o tun e ba ni gbo pa ego Brego yo. Woke again woke gbalo ke na condemnation no pa fa teslim. Woke me ni wo yo attention na ga malam fo ye. Mo fe no ba no egba na ga malam fo nyu.
shaya ne afi ni ama lo mene ne ke wonche kwanakuni na wonye se ke sole yasin na maka na gasha ke gbemoko alo ake fe ne ke je yasin na aka no yasin na aka yo shike asha mubin imam mubin ni yo jeme aya command ko na commando e jeme ke no ko na afi no mala na ka mana ga mala wonche ko be le ne organize na kan ni le no ne ko kan ma so wa kan de fe be no ame kan yo e jeme ame ha le no form ko ne afi o mo fia mo ne cho no kokokro anyum wase me ne mushrik ni kafirin to be di mala ne che wi yin o addu'a ul ibada du'a ibada ni mana ke wal khawf ke gbe se mo ase mo ko gbe fe na mo fe nyum gbe se mo wonye kan na ke wa gbe se mo enyo wa al khawf shari'a alo shar'iyya ke al khawf tabi'iyya gbe se mo enyo ay gbe se mo ninu e no na atun e bia ke ka se mo ko gbe fe nyum pe mo mi gbe se mo ake mo ko ba fe mo no ko mo mi a se mo gbe no ni na kan bo ka je ni chon ke nta me hin de nta me hin nke ata na kan mo ne yo na ke gbe ni nke ni chon mo ni we sa na bia no be ko na kan na memba nje egbe ni aje bia ne ni ntalo le imin drive ni awa ni bon ado afi ma ke mo ni ngeta hin ke mi so la ke me ne me nja me ba because min bare no ni ndumo ni kai si mo fia ne ba so le come to idi gbile no e be so le mo idi gbile no keje mutawakkil se ba so le ye e so le mo si mutawakkil kafiri ni ka adu me se be so le mo ona be ni yu e be na kan no min bare na kan yu le because mi la ke wonche le we la ke wonche karara na ka jibe ni yu le mo ko ase gba e ba fe bono na ka gbile nkan min so la ke si e ka munafiki e ko mi nkan min so sa ni nja me ba teshe wa munafiki je ko be kuma enu e ko me ko secretary ni yo mi na ka tele ke yin nkan min so la ke nja me ba ko je no ni le men ma tula ko na bata shi na je ni ma bi la ke ko bo shino ta o ba mi ake shi nke aka so le o se shi mini ko na bo je ka firi jibo je won je jibo ko ma chini bi na fe ten ale le wele le twa mi le yo mo ne ke mi wi wallahi na gbila so mo je nja ma o taxi keke men se gbe ha mi aga sidika ba gbebo e sidika ba fe ne ke imbo ne ke mo fo ne le sidika imbo ne ke wi mo cash e check ko 13 years ne meni wa amele mi ka me ko o sidika ben le be o be ngele o le mi egbe ko le mi ko bala ke ne ken yo ke ko e ko se gbe ha na ke me ne ba wallahi be fe no ko le ko tiro no ko be no ba fe mi al khawf ni mo gbe pa sho gbe se mo ni je enyo ninu e ko fe enyo ni mo eta o he alo no je haram ni e je shirk ni e noji ono nu funimba alo lo le mbe ba tabu no tun o se gbe ele ke gbe se mo nu ele e fata gboma de sansuwe nu e je shani sino ba se gbe ya ke jinni ko ye wale ko yo nu ale mala fonyo ko alo tawakkul akehin enwe fon mo ko akehe pasa mo ko fenyo mope mo fia mo ne ke ba pasa mala mi ko alo sofu ko alo jinni ko na kan mo de denche ke ko sa kaku alo ko yo warghba ashwe mo ko fenyo mope warahba ni ajofo hu ya mo ko na fenyo mope nyom la ne wa ke sha aka fe no pe na ka boy koko mo fia mo mlande we se ko mo fia mo ko ka fe ke boy alam wal khushu' ke hekomu wal khashya ke gbe se mo ene ya kenklene no wa chitami gbe se mo ene no ba si nyongo lagbe nyongo pimo gbe ake ni fia sha nyongo ba ne ke pimo ko e bai no ba si nyongo gbe na kan no mi wal inaba kamoni oke onye fu na lo ko e posale wal isti'ana kamoni obio wa mo ke joede wallahi wa mo fe wa mo no tawo school fees jio to no ba ma jio kotoka jio no fia no tawo binyungo abi mo komoko o to akwa gashi nutumo ni atune e ba hin lo hin gbeni fa na e ba hin lo hin yo ne ni nke ahin se ba hin lo hin o to wa mo ko ka bo ka ko mu femo solemuna to la keshi salatul istikhar inshallah kan ma so ni beye beno wa botina kan no mi wa chon gbalo muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ke hawo kan no konfewo enyo wa fe na kan solemo o wa mo nyu pede na bi wa mo kejo wal isti'adha ke he afabanfo
ona wakashi a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi naka afo abio ya afo banfo ke donungo pedi mo fia mo ne angotelema alo ashino no nya to jod tesbiye alo eminoko alo efinoko ye kwe ye hemo ke yeli mie na kan ni ba afo he afaba mena mushrikini he afaba banfo nyumo de mpejo wal istighatha na kanunu alo jomo ni ba je nwenke baba numo pe de na pa agbekejo wadhabhu na kanu afo ko luko ke ha mokomoko ake fa na tueba o ja afo to hale ake wonumwe ni na sisa je ngba na gomi o afo to ha le mone e mo mi enye moto ke ba shen wo to gama le na le banya juto ke ba ele economy mi benefe e bi ni afo no lakwe ha mokomoko fenyu ngope wan nazar akamukomoko nka kita fenyungo pe ka ba ka kita ke wallahi billahi tallahi mi ka kita ke nyungo alo mi ka kita ke nuncho ke hakaaba mi ka kita ke nuncho ke ha masalati ake si mi ka kita ke masalati ene shirkni aka mi ka kita ke qur'ani mi ka kita ke qur'ani nuncho mi ka kita ke bolo muhammad sallallahu alaihi wasallam haramuni mi ka kita ke bolo muhammad enuncho وغير ذلك من انواع العباده انما في عباده جن وكجاله التي امر الله بها نين بفون وكجاله كلها لله تعالى فين وتتان في ياك نين بنوني فين وتتان نين بنوني ما لم كاشي والدليل قوله تعالى دليل اجي نين بيو القران كاشي وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا يا سورة الجن نمو كاكشي هفيانا كجان نمو فياكي نمو بنوني نكتار نكو كفتا الله مالك فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر mofia mo ne ba to no ko ne keni bi na titan e ba to ke ba ha mo conclure e ya fe adoa e ya che jinniko e ya fe adoa kai yo mo na chi ye na wo nwie mo ne keni ma so next week mo ko ye Ghana ne atole ko che la gele ba so le mo ke ha Allah subhanahu wa ta'ala e Ghana ne no inshallah keni next week ma wi yo mo we ko bani chi ye nda fe no ni mi njoji e chi ye ma to emi indani so beni yo enka we for good 13 years no go beni chi yemi don mo ne nu go na yo mo dan le ga no ga ona me ne boni ti mo fe on ele ga me ne yo je na kan yo si anu kwale ni mo go na to la ga le ba ye so le mo nyenu aka shi me kuma yu aka mo go na to spiritual father Christ for any use Sufi bi ama bon use ni Tijani abi ke kuma spiritual father no na talk a spiritual father boyo do me o menele ton le ni kan ma so next week nka me wolu den chaba ba ne Sufism wolu na me ne chama je boko ni me against am kono kono mo na me ton with spiritual father murshid momo mi hienye lo me ne momo hienye lo ji me na me ton inshallah mo fia mo no ba ton ne ke ma je ni bi ne ke ha mo conclure malaka fa huwa mushrikun mene mushrikni kafirun billah mene kafirin original ona no ke woke mene ko mene kafiri mene je woke nakajibe ni karatu ke والدليل قوله تعالى je wajimo ne ke Qur'an yani mo kakashi ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون لا يفلح الكافرون الله سبحانه وتعالى ومن يدعو مع الله مفيام نباتنكو كفت الله هي إلها آخر إباتة نمو كونكلو كفتا نمو هي لا برهان له إبا excuse كو إبا نومي ما كون ونساني إفينا كاين
la burhana lahu bih fa innama hisabuhu inda rabbih bene ko jomo nyugo den chemmele innahu ona na kegbo mone ya nyugo hie la yuflihu alkafirun kafiri eyehida mo fen ba fe kafiri nyugo ke kafiri un yehi so manya me kanyu masumo wabiyata nagbe hadith no ba ko te no ji hadith na nabi Muhammad sallallahu alayhi wa aya la wakano mo shin ba bi shiga nyon next week inshallah hadith na nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam e kaka shin ad-du'a mukhul ibada e ke du'a fe mo jamo ni ngo kan no ji ejenkpi wallahi malam wa mo nyumo mi keno ko yin wa che Allah subhanahu wa ta'ala be amini won kemme won gbala me kemba nyumo ngo keke me un gbala me ke ashe utijani ngo ona no ni ye dole beni won gbala me ke ba Allah subhanahu wa ta'ala atanyungo ajanyungo afene kan nyungo kama kwa jamaa annabi Muhammad bo aja ga akoto hadith jamaa annabi Muhammad e amalenwe annabi Muhammad sallallahu alaihi jamaa annabi keke shiyete ka ofe addu'a ke agbalo shiyete keke shi be kuni shehu Ibrahim Anyas me kumeta leleno na memba maulidi ni lelen shi egbu ona na shehu Ibrahim Anyas ta fe maulidi na na kende wo kono shishi menu shi bene jeni ni ne fo na taka menu oja bo Allahu akbar aga na bi se wa ga ma ba ne fo ne ga meni mba amele len shi egbu ni e ka me nyomi na me bonche mo nyas ne wo ka atenyu mo amenche nyas no na me nyomi ona me chele bia ne le nuhi woni ke eniene ke wo ko no shi in short shi ke we fa shi ke we no ne ya wo ame ne kan ba kleke da ke na yo no member poe na shehu Ibrahim Anyas ko ka friji ene me jina Islam na afio ke ko ne ke ko na Islam na afio ne bedi wo ke nyumo ke o che wo kan aya nyumo ke wo ke hadith gba lo ke ne wa ke aga ke ne wo shi wo fe musunji wo shi wo ka wi show wona ko ba yo ba fe wazie ye mo on solemu ke show na ene me ka mala numode ba je la ilaha illallah shi onu ake e condemn dan ke illallah ma shi ke la ilaha illallah la ilaha ji kenkle a condemn dan because ke o condemn o ya oyo no hala mi ko e bana ba pete be na ye yo na ya ye shi ake mli cha ge no fi anu ye mi na ka lo ye mi sha shi fi na ge no na ya ombi Allah subhanahu wa ta'ala ne ke wa shaki wo ombi ni wone ka ba gbalo Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunnana ombi ni wone ani Allahumma arina haqqan warzuqna ittiba' nungwa jomo wa ke anu kwale no hawe wa no ba nyese warzuqna wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba ombi bo huno o jowo wa himbe ne ke wa twini wa ke yo se amale no jofu ke jena subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk ombi ni wone jowo imam e haji ne afi obinyu mone he obi Allah subhanahu wa ta'ala doa ne ba fe ha wo ise hu e wonna wote me ko wonna o kade obinyu mone e kan ne e adoa wallahi wa waliji je won chebe wo himeji en won enyu edo amefi ake keje ladan ka gbe mala isake wo himeji en fi ake enyu edo amefi ake ni mo ya ma doa wo blahan abi e meni wo subo me ni bo so obinyu mone wo je wo keje ni wo kan wo che ndo inshallah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu